Noko semerikwane bano mwanjumuri ndonse soberte ni wende gutwara ritukuri giana ni ngo kwaria ni SMS itu ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabona mabutuko yarona kwareneria mangi gisatwa ya sangiri kuria kete wikaboni no kubori kwana na ikaranso ige tetokwere na kuya sansa manenda ase emaro wa yabona uyo ra sensemeri mu wibanyererio ni gakorukwa chushouta ne iriane Brighton Makoli. Inyoro majumurira na mangana na boko ya bwati ya sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boga sensemeri ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News na boko to tweet @Ndizi TV News boga na boko to mekerenkerkia gwetera ase namba eyira seskini yao ayemo ni Ensa Eyemo ni tugoja kurwa se county ya Nyamira ekrabona bakristo bagendete kuchingira moyega bwe Pasaka ni gobona se county ya Nyamira ase parish ya Rankenya na baro bakristo batatu kumaiga aso moyego yo nyarite kokoragwa nafata Penard ongeli oyibono nyaraga kuburia abakristo bonzi gochamo na kubwatana na gusira bamwabo ekero babwate mechando ao umuriko ito chop mangi na bwatoroboturu asenjera yobukirano ekero abakristo basangerekana ensengima koinyora lituko Yesu abete okobambwa omusaraba ime county ya Nyamira abayegenwa bekanisa yege Katoliki ya Rangenyo mbaro bekana ase obonge Father Bernard Ogeto Nyangeri kurwase parish ya Rangenyo nate balituko elina lya bakristo bakwe inyoli igoro yobogima bwa Yesu Kristo litukeli nigotogo kwireneria liboli elimolioka na liboli nigolenga why should we carry our crosses na sikitogweneta kubugoli mesalaba yaitu litangani kegima okubugoli musaraba no chika kwa Yesu Kristo mwenyene asebonsi abatagete koba abatunyeni ba Yesu Kristo nasaba bakenya kubugolerania emesigo ase obogima na komenya ase obwanchani asenge nje yekerisike ukulira abantu nga intukuranira kobabu na Nyasaye atutungete na kubugoli kinkiaye ntuboneta koba eyamate yabantu bakorototana eyamate yabantu bakobugolerania eyamate yabantu bagosunsurana na komenya se obomo ikiyagera amma okwamerera ninkororo konene abantu asabantu ense moyo bochori nasegeta abarayi gokora siasa ase omorembe nabarayi bari barachikobu bancherane kobu intuonaye ayatogwikirani maganya yitu uyo orayikirani noyo nasikyo kubange imipango yokwenda kumusunyunta usekwenda kumuserera ikirari cyaye karakora ibintu byaye onye kole no umayenga n'umuntu muyole karuribaga abantu bagwakire kingobi bareste bibirengerera biyawo bwete nekero wakolire irana gukiye kanisa ime watebi Nyasayenga Nyasaye mbiya mona siri tukiri kwanga naende nakwanire bono tiwonja kwa wakolekani nasaba bwatani ao kobwaterana erinde gokeya omosigo bwobugima naende nyoro n'ibintu bakonye tali byawo boka ikishenchiroro cy'abantu abanga bankurugabo igo anyento akorengerera biya twebekamo naende tokore miroberi yo konyora eyamate y'abantu bakorengereria igoro y'obugima bwoyonde nkoliya natole ege station kya Ndizi TV kyabaganiri abakenya bonsi epasaka engia kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Joba Maangi Maiga yobojori bokebwe kiama kya UDA gokorekana se county ya Kisii ni gobona babwatani ababeso kina gotogie kiama ekyo anekrogia koreto bojori bwa senjera yobwene no bwasyo kiboigo bali babweta so bojori obu ni gobaireri bagali aben abaro gotogia boteneri bwe kiama ekyo nanyora libaga na tare gusina kwana na bali babwete obojona babweta bojori obu tigonyora robotiro senjera yobikirano Magega ye kiama kia UDA kwario ni obochori oboke ase county ya Kisii bali babwete asobochori obu ni goba esokire na gotogi ekiama ekyo asobochori obu ya bwakorekanete abayanyarekanete tugatwara mchujo ereye kene n'abantu bamintu bagasohoka bakangakira chikura na washukuru sana tegwakira epati yeitumbu ya mono sengencho yo gokora obochori
butabwati biasness na obochori bore obuya sana keranga mbia mone sengencho moita bete UDA nande mokanga kera chikura ncho mwanyene nganyara gweti twakera abantu baitu bonsi bia mono abatusikanete ase chikura cha muchucho mono county returning officer, constituency returning officer and his staff esa okori obochori bwari ngobuya nigo bono batebire buna nigo basemeretie buna mbachikubwa ase chikura chire bosio bwateranire gekeke gionse ande ntorigo chigotigana ngokerwanira dore kero geke na bono nalisa bali ya chakire yo kubori chikura nande ntagete mombo atesie ase chingo chino ine mombo atesie aso murembe mombo atesi ase krengencho bakire nande mbiyamo na sengencho chikura twagete chabete chomurembe ntutwari tishidende yonsi bantu mbarwaneti ondeta umiziri tukakora chikura chomurembe paka chikaera batwairwe ebirugebi manyoncho mweshimiwa George Bibao se wodi abukumonge ninde tayare okorera abakumonge gasi ekero nachorirwe nigo bono batogire ababwatani be kiama kya UDA ase bababorire una bajikwena kimuna ngo basira bari gokiasa matuko alebosio ntagete gwakera abagitutumbiya mono esengencho bancheranire nga inche buno mwana obo Jafet Mukaya Nyakundi nga mpeperushe ebendereye ya UDA nande nagokera abantu baminto bagesuwod asengencho yobwanchane buya mwangorokiri boigo nigo batogirie umurai bwe kiamekyo ohinere obwateganga yoko umurai yogatana sensetu ya Kenya ase boigo basemerete buna nachikonyora chikura chisaine kurwase county ya Kisii ande togote yo umurai to William Samoei Ruto nga ngomosokitore na nero koba omogambie ito ogatano esense yeiga kenenge yo nande gego chigotobwa nande ntorgo chikoiberu kura ndore na nyasaye na ntomate nga nyasaye nare na intu tubwatane ni kiama gitu ya UDA torigerie president yaito William Samoei Ruto chikura naende ngusabira abaminto ababonsi twairu certificate yechi toirane ground tokore mobilization torigi chikura elinde county yeto ya Kisii tutware biroge binge UDA ekora ono mosike William Samoei Ruto buya mono nande nimanyete nga gusiga ntokore siasa yo murembe tokore siasa yo kuligi chikura cha UDA nande ntonyoro bubui buno butwanyorere nonya sekero kibo president serikali enene nigo bono yabwatukire chibese gochiaze ensemo gosigo kini birengo byo bajani wa ense ito ya Kenya kaukwana ase county ya Kilifi omurikyo botambase ekiwisara yobachani Susan Mojaje ni bona nyareka hote abune serikali ni gendete kubike mirobiri ya bene likona kibuna kosirero bokoreri bwo bajani wa ense ya ito ya Kenya. UHC ni lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma za afya na zaidi ya hiyo kuhakikisha kwamba huduma hizo zinapatikana bila gharama kwa mtu yeyote. Komiti ye kiombe kia UDA gosekirite ni tobo chori we kiama kia UDA ni gobono ya jakire kolingoli na kumanyaria korekanete ase chinsemo awa kere kiame kyo kiaro korobo chori oboke ase county awa imeyense yitu ya Kenya kolengana na batenendi be komiti ini obatebiruna barangeri abantu bake bali bakagere buna mbanyarite baguturubania obochori ase chinsemo awa imeyense yitu. That happened on the 13th of March, 13th of April in Embu. As a consequence of that event, where some materials were burnt and destroyed, we summoned 3 persons. One of them is Mheshimiwa Norman Nyaga, then Mheshimiwa John Mushiri Nyaga, and Mheshimiwa Margaret Lona Kariuki. By way of update, today, Mheshimiwa Norman Nyaga appeared before the committee for the hearing as scheduled. The committee was not able to proceed with the hearing because Mheshimiwa had not filed his response. So we gave him an opportunity to write down his response officially to the complaint, which he did. We are happy to report that we are now seized of that response, and we have scheduled the matter for hearing on Monday at 9 a.m. Monday at 9 a.m., we shall be hearing substantively the complaint against Mheshimiwa Norman Nyaga. With regard to the complaints made against John Mushiri and Margaret Lona Kariuki, they did not honor the summons
The summons were duly served as provided and prescribed by law. They did not file a response. They have not responded in any manner known in law to us and to the committee. So we shall proceed to make our determination and our decision on that complaint based on the material that has been filed by the complainant. Ababotani bekiama kia ODM kurwase county ya Siaya ni gobono ba bolile botinili bwekiamwe kikwena kibna obachorio boke bwekiame kingwira ngokorubole na ande asensemeyo anekroba machiribuna obachori bwakorekana asensemeyo mbokorekaniti asinjira yo bwene no bwasyo kubakurawa no munyakero bwekiame kyo asensemeyo ya ensemeyo ya Siaya anene asensemeyo ya Lego usonga ni gobono bateruna nerebo yo bachori bwakorekana asinjira yo bwene bwasyo kwirira buna no nekero chikurijujwa kuchinene obwasiori no obwene no bwasiore jibere kwenekiwa na kwenekiwa no muraiwe kiame kijya ODM Raila Odinga na chikonyo achikoro chinyinge no engurwa sensemo eyo ngana na election ilikuwa hapa ya Mchunjo juzi. Wananchi ambao wako hapa Lego Usonga wana lete complaint yangu watu wengi kusema election ilikuwa pana free and fair. Na kama mwenyekiti ya party ningependa election na kuwa free and fair kwa kila mtu, si kuweka agents mbali alafu ile watu walikuwa hapo wengine wanafinya peke yao na agent hakuna haki ya kuona kila kitu naendelea mzuri. Na mimi kama mwenyekiti siwezi kubali watu nakuwa na chuki, kwa maana hii ni party kubwa. Tarehe 9 tutachagua mpendwa mheshimiwa Raila Odinga kwa kiti ya president. Na kama watu wako namna hii na roho mbalimbali si mzuri. Mimi nataka free and fair election. Alafu watu kama mtu nashinda mwenzake anasalamia alafu watu nafanya kazi pamoja. Abasibati bakurawa no mukonyi bumugabana kurwase county ya Nyeri Caroline Karugu ni gobono bate biruna mata karwana ise nigo jigobo mukonyi bo murai bwekiama ODM Raila Odinga eriko genderio bo mubwasi miura umoja bosio bakwana ase county ya Nairobi nigo bate biruna mata karwa na abwate kirigento kirikira mowe libaga lyokobo mukonyi bo Raila asobochori bode motwe. To his house, I refuse to iron shirts, and I refuse just to be a flower girl, a beautiful girl to be called during the photo sessions. So, you know, and we have gone through the struggle of my 3-4 years serving the people of Nyeri with Martha. And I remember this one time, I woke up one day and I said, you know what, for the sake of devolution of this country, for the sake of women of this country, I will take Governor Kahiga. Omugwaziri bweji serikali jeji county bono niganyarika kubulia bamenyi be county ya Trans Nzoia bajikomwakira chikura George Natembea buno mugabana bwe county yiboigo asase miri abantu benseme yosibe county yigo chikomwakira gosikomwali baga umurai bwe kyama ODM Raila Odinga eriko yera ensi ya Kenya asentunde ya entangania kero murai bwe ensi Kenyada haligetiko chikosoka kurwa bisiasa kode chintunde cha ibere buno murai bwe ensi ya Kenya yuchirwa marwa uyo yakwana rero ase campaign ya mubwasimio ya Ngasen county ya Trans Nzoia ni gatebiruna Raila nerora nyale koleta monjerio miense ya Kenya. Sasa watu wa Trans Nzoia, mimi ni waziri wa ugatuzi kwa serikali ya Kenya. Na nimeenda kwa wizara ya ulinzi, nirudisha kwa wizara ya ugatuzi. Na nilifikiria nitarudi wizara ya ugatuzi nipate mambo yamebadilika. Lakini nimeingia nikapata county nambari 47 namba Musiembe ni county ya Trans Nzoia. Kweli si kweli? Na kwa miaka 9 Ford Kenya ninyi mmewapa nafasi kuunda serikali ya Trans Nzoia. Kweli si kweli? Tumeenda pale tukaangalia hospitali yenu ya rufaa. Miaka 9 hatuna rufaa hospital, ninyi bado mnaenda Eldred Moi Referral. Kweli si kweli? Tumeonyesha baba stadium ya Kitale. Mimi nimefungua stadium ya jeshi imeundwa na miezi 16.
Haki ya Mungu Kitale sasa ni miaka 9 stadium imeshinda Khaemba na serikali ya Fort Kenya. Na wauliza watu wa Kiminini, mnataka hospitali yenu iendelee kukwama? Stadium ikwame? Soko zetu zikwame? Mnataka tuendelee kukwama na Fort Kenya ama tutembee? Mwaka huu kwa uchaguzi huu ule unabii wa Elijah Masinde unaenda kutimia. Yaliyotabiriwa miaka 60 iliyokwisha ya kwamba siku moja uongozi wa Kenya utakuja nyumba ya Mlembe, utabiri huo utatimia mwaka huu. Nabii alisema utatoka kule juu ukuje ziwa Victoria. Siku ile mnasikia uongozi umefika ziwa Victoria, na msikie hii sauti, mimi Raila Amolo Odinga na hapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu wakati wa serikali ya Kenya. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mujue mambo hayo sasa yamekamilika. Azinga gejeju Raila oyuro muraiwe kiama ODM Raila Odinga nande oyu ore ogochkurukia bendera yobomo bwa Simiura umoja kuliekero ekanene asense ito ya Kenya nigonera nyaraka gwihakire kukona kuboria bamenyi bense iwe county ya Trans Nzoia kuna bamweli baga kobo murayo gatano ikiagara nigabwate ndoto yogonchuririe ense ito ya Kenya boigo nigate abuna nobo soku sana goikabono abakenya kero batabwati ebintu bibiko banjira gutwara amarema abo next Kenya murero mwenyekete na kitaito didi Raila agenda gwyakire ko gase county ya Trans Nzoia tiatura yunga Raila nyaraka okwana. Naibu sana miaka 58 tangu tupate uhuru mpaka sasa bado Wakenya wako na shida ya title deeds. Hiyo ni shida mambo ambayo tutakamilisha ndani ya miezi 6 tukishika tamu ya utawala. Sawa? Nyinyi mtaona tofauti kubwa. Yale tunataka kuleta hapa ni mapinduzi. Tunaelewana vizuri? Siku ile baada ya nyinyi kupiga kura mkiona mimi nimesimama pale nimebeba Biblia ati mimi Raila Amolo Odinga. Sawa? Mtahesabu siku 100 kutoka kuanza siku hiyo. The first 100 days of Baba's government. Mtaona tofauti kubwa zaidi. Ndio sababu nasema hii ni mapinduzi. Tunataka kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanapata haki yao. Mimi nilikuweko wakati walikuwa wanapigania uhuru. Walisema tunataka mzungu atoke, Mwafrika ingie, tupigane na adui yetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini. Sawa? Sasa mpaka wakati huu bado wale magonjwa si wako mpaka wakati huu. Wale maadui wako. Tutatafuta mbinu ya kumaliza mambo ya wale wa maadui. Tutabadilisha mtindo. Sawa? Ndio sababu tunasema ni ukombozi. Tumesema watoto wetu wote wamezaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, watapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Na wakimaliza masomo wapate kazi ya maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mtaka kusukuma wheelbarrow? Mkataa wheelbarrow? Kama mkataa wheelbarrow nione kwa mkono. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Kartotikarta senseme ya siasa hoyo kuriekero kenene gwetera sekiama gya Savina Chimi Wanjigi nikobona momochirio murai bwensu Kenyatta anene karate biruna uhuru nigategetuchi gatugara obisi ekero obomo bwa Simiura umoja buraire serikali gukwana nikanyalika wate abuna teribuya uhuru Kenyatta oso murai bwensu Kenyatta kochorwa koba umonyakero obomo bwa Simiura umoja. Agreement ya Azimio Party inaonyesha Rais Uhuru Kenyatta ndio mkubwa wa huo mlengo wa Azimio Party. Rais Uhuru Kenyatta ambao kisheria, kikatiba lazima astaafu August 9th mwaka huu. Lakini inaonekana kama zile
nchi za nje kama China Communist Party. Hii ni mwenendo ya kurudisha Kenya iwe kama communist nation. Rais anajaribu kinyume cha sheria, kinyume cha katiba ya Kenya kuendelea kuwa rais akikaa nyuma, lakini inaonekana chama ndio itakuwa inatawala, si katiba ya Kenya, chama hiyo ya Azimio. Nataka kuambia Rais Kenyatta, ondoka pole pole uende nyumbani. Oinji miwanjigi oyo nero orengete korie kero ekenene giensi yetu ya Kenya kero kyoborai bwense oinji miwanjigi munyabiashara monene origete korigine okorigie kero kyo president ya sensi yetu ya Kenya wethera se kiama kerigia safina kero tukabosio ngoto kwenda wikaze jigosoria kero tukomonyora omogosori itogo se captain 001 Stephen Ndemo atwere narali kuru ase FT Ngakia ntambe nigabanga maitebuna ama minyokwe bakubwati bali abanene bali bakuja bali gererwo se senior team asense ya Kenya kulende asorongo rwa gusinto bwatebye gwebinge byama minyoko nabangiriko begente buna ama minyoko negachageta asorongo rwa gusi wetera minyoko nabo mantika mayoro batagete ko rwenseme bakaigure bisirye sabange bali banyarire gwesa nama minyoko na konyara konyegendereri talent yetu kurugusi arenge strong sana kurumaga nechinga gichiri cha kurumaga cheto paka twekeire bonoega ya abere wiki ase nabagusi Lero igango chema se mokorwa ase training camp ya St Peters keverse ndabe ingo sanganero ibwata maigilo ya bana inse myaka 20 under 20 na inse myaka 13 under 18 batebye savari yabo abagosori babo inkikerige ko bawo moyo na inkikeri bakonyara gwetuma na target training ya since from 2017 bako mwako yo na boigo na training myaka menge lakini nindo cha matunda na matunda ya aikanjira asira lakini asemeroberia Nyasaye nanya bangete nagendere abana aba turiko beresa nekeboko ekiagera ayine mangana kuru talent tenge punishment ngochinde nabatana na kurwe punishment yakwe ali skuru onjokane kwande kigo semara sita go semara gatatu erine punishment iga nkwanda namubekanse namuoro kyobuya namorendera namoro kirora uno yanyokire rora uno yanyore chibasi kingana nere nguna komosomi abeguno yo namoro kyasebicha samari tangoro kugiri batinyamao school St Peters keveresi bona kote form 4 somoko libueta na twenganda 20 final na beta number 5 ere ya mixed ninja na nyete ageti na na nyetanga neti I think mistake na kote mekeigo sai na njenjire sai ningi bangete mwana mute yorenda bosyo gusaba kwabo bona nase ababwatani be serikali konyora gwesona na barabu kwene kivuna SMA ya St Peters keveresi serikali ya county ya Kisii kunyarere konye sirese ngenjonigere gati ye chikambi chinde isato ya Sorogongo rwa Kisii county na gati ya chirichiko kolibu ya sana asensemo ya South Nyanza SMA ya Kisii SMA ya Nyanza region nonye Kenya sobwagale asabona basabire buna baise kwegu ogosiro kuyagwetire bereberia serikali mbanyare gwikiria mange ngomnyoka 400 meters hurdles na bwana tokano mako yo France bateso lia matemu ngasheke biti nyoitwango kati abana bali bakoro kigwe gosoria sense meye abange amba bwata marora mange buna bakonyara gotoerera mono endo yo kuranga gumna sprinters Ferdinand Manyar nera mono kora video chae nera mono mbwate binta akora nandi mono na baire chi meeting chinyinge echiko meeting bachire barorera abantu bari barabakongu baminyokanira barabu banyorire nambari ko banyora bagokora na barabu bairanire babwato moyo umuya mono nandi babwato umukisana naga train kinde school na bwate bindo bibera at the same time batubone na kore school asemya ke erotimotu ni nyaringo shaini mono wetani boniga
Aso mwaka obwera na mnyote 48 seconds 400 meters. Sai tinga maswasi na kire mande na linga bwa teresi entangani so mwaka oyo. Adi sai mnangi andetren time yani 46 seconds is 400 meters. Ayuna ara manga to nyalira kwa nsomi korwa sense me yese bantu ko bagenili Amayia abana bakorwa sense mangende buna junior category buna sama tukarache manyale ko bachinga ngani korwa sorogongo rwa gusi baranyale ko yumoki ebendera yense ya Kenya igoro asama Miriam Minyoke Nsengima. Kuripoti regeta seni kia Ndizi TV kurwaiga asege tigi ya Summit age gotoke mea ward ya Summit Mokwerero Bubasi constituency me county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven. Oi ne kaptain ya ito 001 Steven Ndemo hase kurasa murubiru wichikosa ya toretere chikosa chingia kabisa mwanjo murira abona ngo ikomweli wa mangana ita Amayia Ensa Eyemo konende nyina chikora kachisesto no chikomera na John Kebati akoretera mangana ayu amanya ko swa sumurubiru wekeumbu nyeruno murubiru wekeumbu no murubiru motiun kabisa yatojito murekera siasa kero siasa bwatetenze wachori ngange bore karututirtia matuko Eyemo ange na amatuko Eyemo na 18 gochiaso bachori bonne bumwako oyo igaigo konyorano ne keumbu korende na koretera mangana Amayia chisesto amanya ko swa sumurubiru wekeumbu gotosuka ekerora suke to konyora keumbu irindo otema bobaigo ekeumbu gochakere na John Kebati gotosuka no murubiru mutingu kabisa hu nongo ikomweri wa mangana ita Amayia Ensa Eyemo nigongwa kirambia mona se bali bonsi barra baikirania murubiru bwa mangana Amayia jinse jiga buna Petronila Mukera oyo ogera osurigire na chibicha na maliwa goikira ase enjira ere endonge na mangana ayo buna nyaraga kwari ni una chane tinyamwamu oyo renga sense merio munwe manyererio nigakorukwa Joshua Uta neriane Brighton Makoli twara obutukobuya. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yeri